kuratwika mundurume uyu aratunganire na marakara ma muingi wa gicigo gia Kiagotho matongoretio ni Mwanake iria irerikana iruaga na wikinai thutha wa kugeria gwika giko kia hura thoni kuri nyina uria ni wa ukuru wa miaka 60. Kuringana na nyina, muri araingirire gwake nyumba na areceirio na marakara maingi. Nyina niwe mutongoria wa mucii uyu kuona ithe akuire miaka 10 mihituku. Sister ni amburire thimu akinjira guria munene arerwa ni mubure na niyo ni ndambatire na ndambatangita insanji wa Kiangothe niwe wetire munene akibingura nyomba twabingura nyomba tukiona uma ni mubure. Thutha wa kuhurwo ni muingi ari a nyina marageririe kumuhanyukia thibitari no arakua. Ndeterwo munene mubure na ngioka kumucie ngioya munene ndoya munene ndamutwarie thibitari thini wa kuthondeka munene na thondeketwo na akathecwa na tukabewa ndawa na tukinuka twaba bandu ba kwinuka bau ni ba munene tonire angaria na munene angaria tugicoka tukimucokia ringi thibitari akibewa miruki na mai bau ni ba munene akwirire. Borithi ni marathuthuria uhoro ucio guku andu a itura riu makigayukana iguru ria uria gikundi kiu kia Mwanake kiraruta wira wakio. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Wanjiru wa Guco.